Nagpakita sa kahiusahan ang taga Kinto Distrito bisan pa man sa managlahi nga kolor sa politika atol sa gipahigayong R Cebu Exhibit. Ang mga produkto og talento sa ikalimang distrito na usab ang gipasigarbo sa ikaduhang R Cebu Trade Exhibit karong tuiga nga nagtimaan sa padayon nga paningkamot sa Kapitulyo sa pagtabang sa gagmay nga mga magpapatigayon. Niadtong Biyernes, Abril 22 hangtod niadtong Abril 24 ang exhibit sa R Cebu sa Robinsons Galleria diin ang mga featured best products og delicacies sa 5th District. Kompleto ang 11 ka local government units sa Kinto Distrito nga misalmot sa maong exhibit. Ang inyong theme ay Dream of the 5th District. Ako, sukad yun. Pagsugod na sa dako niining ikaupat nako nga termino, I have always dreamt and continue to dream of unity. And yes, in the 5th District, dreams do come true. What we are witnessing here at Robinsons Galleria is an amazing show of unity. I must congratulate our leaders, our mayors, our officials that chose to rise above the present challenges, political challenges that we are facing, the present political divisions that have forced us in this or that other camp. And yet, when it comes to promoting our products for the good of our individual respective local government units, ang atong mga lideres gipili ang kaayuhan sa katawhan. Sa iyang bahin, gipaabot ni May Adolfo, Operations Director sa Robinsons Galleria, nga mao'y partner sa Kapitulyo ni ining maong programa nga swerte kaayo ang Sugbo nga aduna sila'y gobernador sama ni Gwen Garcia. This is a very busy period for everyone towards the May 9 elections. But one thing that's very, very important of a leader is when she shows up. She comes over. Because that's how important it is. And that's how critical it is in any of the platforms, no? That any leader, no, or anyone in the government would like to have. Kanini ang supporting MSMEs. It's a challenge for everyone coming from COVID-19, nag-Odette, nag-Omicron, there's another variant na daw. But here we are. It started last year, and Sugbo province made it clear with everyone and to the nation that we can do it. Thank you, Governor, for leading the way. Leaders like you is someone who is so amazed and someone who we want to have you. Ang kahiusahan sa mga lungsod nga sakop sa Kinto Distrito o kalampusan sa R Cebu Exhibit karong tuiga bunga sa panaghiusa sa mga opisyales o mga trabahante ning lalawigan. Matud pa ni Liloan Mayor Cristina Fresco o Bukal Red Duterte. Swerte kayo mi sa Kinto Distrito. Tungod kay sa unang higayon, nagkahiusa gayon ang atong gobernador, congressman, and our mayors are very supportive in the entire district. And we can see this in the exhibits today that features all of the products in our towns. Papasalamaton kayo ni mo, Governor Gwen, because even though your schedule is so packed, you've devoted time and effort to continue to help our local artists and artisans get the attention, the opportunity, the venue, and the stage to excel and to be able to market themselves to our fellow Cebuanos and our fellow Filipinos. Against all odds, no? Grabe ang pikabisya ang schedule tungkol talaga ang election. But thankful sa kayo ko sa atong mga tourism officer sa 5th District kay grabe pagkayo ng support ko. Dili ni for compliance only. Kaya in the 5th District, excellence yun ang iwan pirmi.
John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.